Thlik news clear to te chibai ole voin October ni sari zana chenjin thar puan tu kan nei te ilonga thang apuang tu si van ram moi amma sa in chenjin langsar zual te ZPM Sorkarin sinod ram achuna tial Mizoramin Directorate of Prosecution din na tur kabineta an chapchuak nai kumina rihlo wangin mi somuk panga an thito Minister Dr. Vanal Thanan Mizorama Software Technology Changtlung din turin Union Minister Ashwini Vaishno angen tuna chanchin kim changjokin ilonga thang ZPM Sorkarin sinod ram achuna tial Mizoram Sorkar chuan Assam Rifles Rama Presbyterian Church Biakin Hmun chu Sorkar ta ni thule lekha shilin helai Hmun hi Assam Rifles in Mizoram Sorkar hena ahlan tel thu an shil Principal Secretary GAD in Senior Executive Secretary Mizoram Presbyterian Church Sinod hena tu hnaya ziaka lekha apeka he thu hi tarlan ni in chu lekha atarlan dan chuan Assam Rifles Biakin Hunram Chungchang chu Advisory Committee meeting ni somni pali thlasari sangni somni panga anei chuan ngun takin angai to a he Biakin Hunram hi Assam Rifles in Mizoram Sorkar hena MOU ziaka ahlan chon jinga mi ania Assam Gazette notification niriat khariat sangkhat zakwa sombuk pani chuan Assam Rifles ram chunga arin luta tin chumi hnuwa the Mizoram Restrictions on Use of Transferred Land Act 2002 chuan Assam Rifles ram chunga arin lut le bok ani chuti lai mek chuan kumsang ni song pakhata land list siamani chu afel heldeu ni in advisory committee chuan ashia a tin Central YMA in High Court PIL athelu WC number 31 2023 a Biakin Hmun hi atel boka tundin hmuna helairam chungchang hi High Court in angai tua mekani chuwang chuan High Court thu chuak awma chuan tutan ma he Biakin Hmunram nei tu ni na hi chhal theini in alanglo ani ti karon HRIATTIRNA che te in tarlan ani ZPM kaishuai Sorkar din hulok khan he Biakin Hmun hi ZPM office atana nei tumna angin thu athang chiam to a tuna Sorkarin nataka Biakin Hmuna chole hi engtin nge akal zelang ti le mipuin eng angin nge an ngai hriat achak hle Komzol lunglaya Territorial Army lak turatan pre-recruitment rally bot sei ani he training nimina Chan hi adu apiang kal theina ani lain mi som pakwa chia an kala training kal turin mipui an soma recruitment tak hi November tha Rajiv Gandhi Stadium mall puya nei turarwa man aneya training hi tangkai hle tura ngai ani Mizoramin Directorate of Prosecution din na tur kabineta an chapchuak nai voin chuna law department buat sei Sorkar ukille hetiang lam khoi tu te pola training a Chief Minister Laldo Oman Directorate of Prosecution din tura chaktaka man lak mek thu soin study group te dinin an recommendation po Sorkara anon thelu to ani cabinet a chop chua tura malak mek ani ati Chief Minister hian Sorkar ukilte chang turin afoya Korta Sorkar chakna om taka Sorkar chakle lo thin thu soin Sorkar tan mai ni lo dikna tundin nana chanla turin ukille hetiang lama mo phor tu te hi afoya khesman mo thak le ngong poizok nei theya te phei chuan lekha manga indoor mai du tok lovin phone te in soikang ula atul phei chuan meeting nei in soi ho thin ula tha kati communication thalo le case ngai tha awanga Sorkarin harsatna kan to angchi hi chu thlengnon to lo se kan du ati training honna in khom hi po ar zaming thanga additional secretary law and judicial chuan akai shuaya P Melody lal ro champu hi chuan lom phu soin akhara training nei zui nga lani ZPM party chuan Nimin Khan Aizola an pisa chungin khoman manga thu sei tu advisor to chief minister lalmon puya punte MLA chuan ZPM kaishuai Sorkarin thiltha ati molmol thu asoi lalmon puya punte chuan ZPM kaishuai Sorkarin pathian na sia thu soin min kaishuaya eptu ten na satakin min beima se thiltha ati molmol reng Sorkar na thok ai kal lak ti to pania ahuna pisa tanin ban huna anbang to
General Provident Fund withdraw le pension thlangin olsam takin kan pe zela sarkar na thokten ahuna hlo an la zel kut na thok tu ta tan so thing kan leya la khui thei thlangin kan le sak ani ati kalphung thak wangin tribal scholarship atang rei ti soin lalmon pui chuan tuna kan zirlai ten andong theita hi alom om tak zet f2 te zukdil chwa anilawa Mizoram Sorkarin system hui anga pe mai turin an zukdil ani atiya Lok Sabha MP Richard Vanal mangayan theito pachwa bokawangin zirlai ten andon thei tak thua soi kumina rui hlo wangin mi somruk panga an thito kumin January atanga October ni rukthen khan Mizorama rui hlo wangin mi somruk panga an thito a heroin le akai noi wanga thi an tamber rui hlo wanga thi te hi kumsom pakwa atanga kumsom nga pasari inkar anni Excise and Narcotics Department in Achinchia danin kumin January atanga tun khan ruk thlenga rui hlo wanga thi te hi mipa somnga palile meichia som pakhat anni Excise and Narcotics Department in Mizorama rui hlo wanga thi Achinchia tan kum sangkhan zakwa somret pali atanga kumin thlengin Mizorama rui hlo wangin mi sangkhan zakwa somri pali an thito a anjinga mi sangkhan zasari le pasari te chu mipa ni in zani somthum pasari te chu meichia annia rui hlo wanga thijinga kumsom palimi chu ano pangbera kumsom nga paria chu a upaber thung kumsang hi pali kha Mizorama rui hlo wanga thi an tamber tung ni in mi za somli pathum mipa za somni pani le meichia somni pakhat an thia khati hun lai khan proxivon chu an thi pui tamber ania kumsang hi som panga chawa tangin rui hlo wanga thijinga heroin wanga thi an tam chana kumsang hi panga nulama kumsang hi somni pathum kha rui hlo wanga thi an tam le ber tum ni in mi som sari parukin rui hlo wangin nunna an chana ne Chief Minister Special Bagai Chachanga Chanpuna Dilna Singkhat Sanga Zariat Somrel Pakwa Aluto September ni som pakwa tlangzar Mizoram Sarkar flagship program bana kai phase 2 hnuaya Chief Minister Special Bagai Chachanga Chanpuna Dil thei ani hnuwa Singkhat Sanga Zariat Somrel Pakwa in andil to a loan deal mi somrel pasari anom to bok bana kai phase 1 khan loan deal to zinga za pani po tlinglo chain loan an la ani Minister Dr. Valal Khanan Mizorama Software Technology changtlung din turin Union Minister Ashwini Vaishnaw angen New Delhi Indian Mobile Congress 2025 tel tura thangmek Information and Communication Technology Minister Dr. Valal Khanachwan Voin Khan Union Minister of Electronics and Information Technology po Ashwini Vaishnaw chu apisa akoma Mizorama Software Technology Park of India changtlung zoka dinwat ani theina na malakpui turin angen ani STPI hi cho chunga bus terminal building thuampuya kumsang ni sompariat tatang khan din ani to ani UDNPA department le PH department tangkapin aizola Sothata Awards 2025 lomna le Sothata hi seva campaign 2025 kharna hun an mang Swachh Bharat Mission Urban UDNPA Department le Swachh Bharat Mission Gramin PH Department chuan Indian Hampa Mahatma Gandhi Piancham Paphak Pualin finally Swachhata Awards 2025 lomna le Karthumo Swachhata hi seva campaign 2025 kharna hun lian chiari run INPR Department a October ni sangni somni panga khan an mang PH Minister Professor Nalnilo Machuan Khwalian ni in he hun hi aman poya Aizol West 1 BL to MLA UTB Serial Ven chunga po in khwal za omni in he hun hi aman poi boka UDNPS Secretary Lalmal Sarmapatsuaw chu chairman ni in he program hi akai shuai ani he hun manna hian UDNPA le PH Department atangin Sochhata hi seva 2025 mandan tlang puite clear how ania khopui lama mandan hi UDNPA Director Jacob Dal Ompuya chuan soin thingtlang lama mandan hi Engineer H Lalbiak Ruwa Assistant Engineer PhED in atarlang bok ani he huna hian finally thiang hlimna konga mala thazwal pani Zemabok Local Council Sanitation Committee le
Pentecostal Youth Department UPC North East India te chu choimoi na hlan an nia he choimoi na hi UDNP Department Board sei ni in certificate le poisa fai cheng sing ni akeng tel ani Nobel Prize in Physiology or Medicine dong turin US scientist Mary E. Branco le Fred Ramsdale baka Japan scientist Shimon Sakaguchi te athan an ni heng scientist pathum te hian mihring taksa a natna sang lo do tu immune system ten microbes sang chuang laka kan taksa an ven himdan an hmu chu awangin Nobel Prize hi hlan an niang Sweden a Stockholm khopoya Nobel Committee chuan heng mithiam pathum te hi Nobel Prize pek an ni tur hi apuanga mihring taksa a T cell ten immune system in taksa timur ati chezel tur aven dan an hmu chua chu tarlan ania he until mu chua hi autoimmune disease te cancer le taksabung sang thak na konga anjangkai he don ti tarlan ani bok khati jong kha tun chuma chanchin thar kanon ti chwa thei te chu ani ye